abantu bashangwa mu cyaro cya Busunga hamwe n'icya Rwamate byone biri kushangwa omurika gwa Busunga omugombora ya Rekatwe mu district ya Kasese. Abarisa twabashanga bakwasire ebihandiko ebyababhandikireho ngo abakuru mu government baciye ku bana bataho mu nshonga zabo nubagira ngo kwiha omwaka gw'2021 abirindiro ry'enyamishwa batwire no batahirira itaka ryabo bari kugumana batamu emyatanwe misya. Obusasi ndi mukazi mfakati nyina bana bemfuzi itaka yanjye nibajye kurutwara hati nya bana nimbarindira nkai. Asking the government to come and make interventions towards our rights. We have our rights and our rights needs to be protected. The government to come in and solve this problem because we are tired of the constant demarcations by these people. As leaders, we cannot accept, and before there is any bloodshed, any demonstration, we appeal to the government, different authorities to come in. Abantu bashaba government hamwe na minister w'enshonga z'amataka kwikayo akataha omunshonga zabo. Nienda kuhindura ensaro iza kuleta koma kukarabya omwanya gwitu. Betu nyondozere minister w'ensonga za mataka Mbarara ayambera abantu zidisi nabako ayambera abantu yataho mu nsonga zabo yabayamba neice ahurira kaliyaitu iza tuyambe neice arole ensonga zino kwikara nibatufura nibatwihaha nibataha hati nibenda kutwihiraho kimwe torajyanka kwihara 18 batura hamwanyu hatsazo mwenda kwa dispressinga bagiye Bashira hanji omugambirizi w'ekitongore ekirukurinda enyamishwa nagira ngo bo tubarukuta ekiwayeeki omwitaka ry'abataka. Wakati w'ekitwine omwabantu musanga batakumanyesha rokurundo ubundi batakuzetegereza ke hatuwe agumana ateka atesharo yiteria atasira mware torugura amashanyarazi mwaruta isharo yenyina heri umuntu abantu bashaka imigere ebitini bawucwisha mino kugira ngo wazo mu itaka rya wingi itaka ndibari rya government ndibari itaka ritu n'umututa cinjenje cy'amashanyarazi. Abantu bagira ngo itaka erba kugira ngo bamazire kubatwaraho nirgingana hectares 13 kandi amaka 15 gakwatwirwemo. Gashakwa Gilbert Muhanguzi omuri Kasese.